kaham joto no lam sogo han hayan ta kese katal blogo engke nora wansu jong khana bo jaga base blog jeng jong khana ang ta bu station oi ko bon tun na phaijak engke bon tun tei thalik mia nukmani mia phaipuru nukmani obo taninya phainan phaijak engkai tabo ang nogo thangsinai bonari kalang khai bo thangka nanya phaior ta hanya scooty batha khana nya phirokuru mikhun thaji tongo do engka mikhun kalanya engkang or danya khasitolo engka tag nogo thangra na ko takai nogo sok pai gai ko ang mui muthung kalang mani buti kabang rija khala muya ondro go angka buti kang ma hananya hor kom khai kalang thang mani tak phon ji buti ranya ko angka yang ka berem buti songnani heninya phanto ko kang rong hele bu kalang mani ta angka bo tren phanya na kya ngong ka ba thali go tan nang na heninya dai dai doi thang la kya ma song kai duga no takai sentara tangi jongwang tok tinyanyan bugu tanai mas ni tok timanya tini na paji hini hinongkai tabu nanyan bagai tangi jongwang sentara tara tangi ko phirla jong lakha tok ti tu bulai nya tok ti tanai mas manya ni bagai tabu nawi phira go jong nan hari yang os lebu bakha jong kya basai ki sekang ko bim bu sabai tanglai jong lai tu kori musuri pakai bono tabo iko yang tu pakai tabo ke ang tu kanan tongko kakao pakai he Hajar boleh bo. Tika ko hare bar kha ti khar jar gya ma kha di boni musong henoi jogari jong phari yang phari mama tabo ke ang bodi boni tu koi musi pakai engke na tu koi pakai engke yang nogan tio phaja musong nen baga musong jong ang tabo lakti kha mai khujagai mu nyang malia mai ja khai bo khai ko engke angke tu ko ja khono kolomai thanga ma musong mane emon ke hot angko na ko song tong ja khawa ti wa na wa ya se malia he tok pi song jong ang tok ko bra bai lakti khe chai pe kha senggo ma laktin ba sai an ko tham ni bagai tok ti kai tham Tisha phandok bedam di song jaw kho bo phandok be kang rong bo phandok bedam be ba khai ko ora haing la jong lai mai sai jong ko bin na be aso gai ma or thandang shu ki sa pheno yang or jak bola ja ja am tu ko ki sa ya sai shin kho ja na hono khat mi sa jang to khan bo sa kera mong gai ko yang khai no kha ko som wa ja ba sidong wa dei tong phla jong hai ban chi tabu khe mame rok songmaya ko bai ne mai rok sai pe kha yang kha wati khora khori wai jong tini si wati wa sini sinyang go mia ka bunyang go pherang ba ko bai no kha gurma bai wati bai wa khapo sinyang ka mia kutu kalai ne pai thaka ini ki sinyang wa jong pra thas kai ko kalai jara wa tai pin bela tia khorang wan khana da nor bu khai jang bai khena kutong kadang engke tabu gor jara sunan bisa ara mong no am su thaji no thadung kutong ma khui pe ka seng bu sabai ta khama thule ya ta bo thu ya kai Watu nyingkan mau cuman tiro tiri kau kan asal soal sih tahu. Nau orang kan kai bai soal baksan kai para otan nau kan bai soal baksan kai watu jaro watu nyingkan nau kerja bu jangan kamu watu nyingkan kengo tau boleh kau borok watu nyingkan kerja lainnya pakura rok kelai motor rok kai yo kai saya jangan kamu watu jaro kan tiro mesti sana mau ketemu kai. Kamu kaya orang kai boring lah yang aram nanya lah si bo Mungkin mau sahabat susah, saya jangan tidak hanya. Pakai, iko sangat nih nuga selama ke karena sisi ke ruang nuga selama ke mana Tane kosong kerja nih, kosong kerja.
tong ma se mai khuri tu khatang hinge bai phun khai nei sina musina panya phadi hin tong khai ko ban song ron mu tong bahan se dara somon thok so ka hani phun khai ro yang kha muya sa khai sanya gana bo mai sa bai ko bon khuri payment hinge bai bak sano horni mai sai pasine mai se abram na tong ma bur tai dara manchi tabu kheo thuma ba sai rekha na ha gari bokha guna saka sa hake thungna pu ake waing hake thungna pu a ha sing dong shu आगे चलो मा तो बेरे रेखन कामना ना यो शानदार टूल्स के बारे में बात करेंगे या तो आपने इनका जिंदगी में यूज किया होगा या आने वाले टाइम में करने वाले होंगे अगर आप प्याज आलू टमाटर किसी भी तरह का बागवानी का काम करते हैं सब्जियों का काम करते हैं गार्डनिंग है आप अपने घर में आपने एक छोटा गार्डन बना रखा है तो वहाँ पर ये सभी टूल यूज हो जाएंगे और सबसे खास बात कर लेते हैं जो कि है कल्टीवेटर इसे इसके साथ इंसर्ट करना बेहद ही आसान है आप इस तरीके से इंसर्ट करेंगे कई तरह की अटैचमेंट आप इसके साथ लगा सकते हैं आपने बटन प्रेस किया सेकंड अटैचमेंट आपकी इसके साथ लग जाएगी अगर स्टिक की बात करें तो ये जो आपको स्टिक दिखाई दे रही है 120 सेंटीमीटर की है लगभग 4 फुट की तो कोई भी इसे आसानी से यूज कर सकता है बात करें अगर इसके साथ आप क्या कर सकते हैं अगर आपने देखा हो जहां पर आपका ट्रैक्टर नहीं पहुंच पाता है आपने कोई प्याज की खेती कर रखी है या गन्ने की खेती कर रखी है तो वहां पर आप कल्टीवेटर